sens bien dans Oui. cet élément. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette chanson, en gros? C'est un homme, un personnage qui est confronté avec son destin, devant sa propre déchéance, dans un pays en rupture avec ses valeurs fondamentales. Vous écoutez. Merci. Oh là là. صغير تجران الليل مسعود نتسلقيه ثغرتي صغار تحشم ثغرتي صغار سمح لي يا الحبيب خص بالتوب والرياح عرق الشمال نسيب هذيني غير نجر درواح تتشايف قبيلي ومدنكيتي جلسنا تتشايف قبيلي ومدنكيتي جلسنا جرغاشن في غر الزهري سخيلك ما درغاوان الفهيم خذ نقي غفي تمدي ثالث السلحان وقد غازك وقد غازك وقد غاينود نتسوغان ورسو في غدوة يفذن تمارغ صيقس الموحان سمح فيه يا الحبيب غصب التوب والرياح عرق الشمال نسيم هاديني غير نجر درواح تتشايف قبيلي ما ذنكتي جان لسمح Alors, au nom de tous les miens, c'est le nouvel album de Lounès Batoub, sortira le 30 avril, enfin dans quelques jours, chez Blue Silver. Puis il y a d'autres chansons.